ବୋଉ ଆଳୁ କ'ଣ କରିବୁ? आलू चिप्स करवा पखड़ा भात खावा को बहुत स्वाद लगे। मुझे आलू चोपा ओढ़ी देखिए काटिकी थोइबी थोइकी लुण हलदी टिके ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାକୁ ଆଳୁ ପତଳା ପତଳା ନିକା କାଗଜ ନାଖେ ପତଳା ପତଳା କରି କଟାଯିବ। ବୋଉ ଏବେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ପକେଇବୁ? ଆଳୁରେ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆगे ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଆଗ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଆगे ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। मसला गोटे गुंड मसला ताको टिके अल्प टिके पकेदेवा टिके नाली अंश रहिबो। लुण କ'ଣ ପକେଇଲୁ? ଲୁଣ ତାପରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ହାତ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ମସଲା ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଖରାରେ ଟିକେ ଶୁଖାଯିବ। ଖରାରେ ଶୁଖା ସରିଲେ ତାପରେ ତେଲ ପକେଇକି ଛଣାଯିବ। ଏବେ ବୋଉ କ'ଣ କରିବା? ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା। ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତେଲରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତେଲରେ ଛାଣିଲେ ସେ ଚିପ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ନାଇଁ କି? ତାପରେ ତେଲରେ ଛାଣିଲେ ସେ ଚିପ୍ସ ନାଖେ। ବୋଉ ଆମେ ଆଳୁ କାଟିକି ଶୁଖେଇଥିଲେ ତା ଶୁଖିଗଲା କି? ହଁ ଆଳୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ଶୁଖେଇଥିଲେ ଏବେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ତାକୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ବସେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଳା କଳା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଧୋଇଲେନି ବୋଲି? ହଁ ଟିକେ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଧୁଆ ହେଇନି ତ ତାକୁ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ
से मसला टिके पकईदे हलदी टिके पकईदे तेणुक से कला होगला आलू काटिकी तेणुक धोईकी छाणी थोब गोटे जगार तापर खरार मसला गोलैकी तापर खरार सुखेब। बहु एबे कौन करवा तापर तेल गरम हेले तेल गरम हलानी हाँ तेल गरम हो गला ताको एथर पकईकी अल्प अल्प देकी छाणीबा। हौची तो चिप्स आ कौन खाली टिके कला होगला ना। हाँ एबे होगला आम माँ हाथ तैयारी आलू चिप्स प्रथम थर करी करिछु के हेले